Echi ni kije aho bwanyuma ya chairperson wa 1000 division Makirino Batware na bamomuru ba kansarazi abarukujunana James Twina Masco orutawunikiraka wa division age ushumankwire sente zone zibabire bino mumbarire rukuza kwa barukugira ngo tubaru kubasa kurabyaho budget ndijo yaba cyaratawunikiraka uranga ngo wena hago mushoro mu 1000 division wahwerire nka omustoma kazabanda ati nyowe nko muntecho cinturi are no cikiriza mwampira karuru ishonge yabere ari kuri munonga hameza reri kushwaza na munonga okurango mu district zona za Uganda Southern Division eri kushango mu district ya Kabale ayituru kugambira leta ine budget eyahimzi turataka kugira budget za buri divisions tumayengo municipality yineki budget so cyamasa gusana nataka giye budget nataka pasingire budget cyamasa ngunda municipality yineki budget aba bagizireho urukiko n'abakuru ba district ya Kabare nabataka kuronde cyo gukora bitebe byona hibibire no bikorerwa woje musitwi n'amaskoro kujunanwa na treasury abirataro Mande Joseph tawunikiraka wa Kabare municipality kandi urukurira batawunikiraka bo mu divisions nagira ngo bahereze kwandikira auditor wa government kutaho mu nshongezi so ninyenda abantu kubagumya ngo haro ikikorwa batagira ngo ofisi atangura kikaliye konka inike gukora yanagiriza Southern Division no aba basigire ofisi yatawunikiraka bagicinga bataho no muserukare sebo nyabo warete fukuri yawe no ko ino mushango itonza kora ga security tubiri twakora ki tubiri twahari budget yabanze yaba past by Friday ninga Tuesday aba ministry mbaka babizire basaziremu ibya administration yaha ibya James na treasury management ahita urugiro mwanya wo gutsigira tawunikiraka wa municipality yayegaruzo bushoborozi kandi naija kwere gombo regi kurabya hwembarira